Pozdrav ljudi! Evo napokon mi je stigao dron, malo je to duga priča, dosta se to otegnilo sve kod mene, jednostavno sam takve sreće. Kupio sam ga još 2.8. sutra dan, dakle 3.8. sam napunio baterije i to isprobao i skužio sam da se kontroler ne puni. Znači kontroler se puni na principu kao što se mobitel puni i pokušavao sam sve moguće cake na jedan punjač, na drugi punjač, preko kompjutera, preko huba za baterije koji je u ovom paketu i ništa. Vratio sam ga nazad u trgovinu, oni su poslali u svoj servis, njihov servis je poslao u ovlašteni servis je poslao kod proizvođača, čak u Nizozemsku, i to je sve trajalo 38 dana. 38. dan ja sam dobio, evo, potpuno novi dron. Dosta sam razočaran po tom pitanju. Ispostavilo se da je on skoro od tih 38 dana, da je skoro mjesec dana putovao iz Hrvatske do proizvođača. Jer otkako sam ja njega vratio u trgovinu i do ovlaštenog servisa, to je trajalo nekih 3 ili 4 radna dana. Potrefili su se neki praznici i vikendi i sve, bilo je to duže, ali radnih dana je bilo jedno 4. I od onda nikakvih informacija nisam mogao dobiti, ja sam tražio i zamjenu da mi se da novi, ali jednostavno nisu popustili. Ali evo, napokon je to riješeno i dobio sam komplet novi paket. Znači nije mi zamijenjen kontroler, nego komplet paket i novo jamstvo i sve. Evo znači Mavic Mini i uzeo sam ovaj Flymore Combo. Znači u njemu se dobiva 3 baterije i punjač i mislim da je dodatnih propelera i još koje čega, ne znam sad sve napamet kako ide. I evo, neću raditi unboxing ni ništa, ako vas to zanima, ima dosta videa na tu temu. Evo, samo da vam najavim da je malo pojačanje došlo po pitanju opreme i evo vidjet ćete par snimaka koje sam danas snimio kad sam malo testirao i znači napadamo od sada na malo jače.